سرم هيا کو ساماناوی نینه خمام هيا کو داویاوی نینه اگر تو باور ناکی ورجم من ببین درد کو درمانی وی نینه دل من هيا دم كيجي شاد نابه خما من هيا تجاري كيم نابه خطا هيا درندن عالم دا كو يارا بوفا هفدمام نابه خما اشقات کنگی به هر سریته هما کنگی لسر هر بانی داتینه جعشقات سرفراز کم دستینن جبرگو طاف برل جیایان دخه والله بالله جانانا من تو بالشاه عرب جان من تو نزانم کو از چندم او چوامه و زانم کو درمان من تو بهارا من بوی پاییز گلا من درد و خم خرا کرنه مالا من صوتی دل دم که وره یاریا من تنه تو دل تازه دکی یارا من کری کار من نای اف دل من جبل خوینه او تشتی ناده من ده فصلا گلان ده سر به سودایه ماج چه ده ترسه او به پروایا من شوک نبو کدلم پرخم نبو جبر کدل بردم که هفدم نبو هزار رحمت حق لسر خمه بن جبر کدم که جی جدلم که نبو واخ جروجا حاکم مخدایه سر پرا سرات ماجرابه به نوبت بهورن پیرو جوان واخ جوه کو نوبتا مبه
وره وره جانانا من توی تو وره وره سلطانا من توی تو تو بخزانی خینی تا نزانم وره وره ایمانا من توی تو شوا تاریه تا تاریه تاری فتح کریه هر برج و حصاری ای خدا روناهی بده دل من دا ببینم جمالا هشت و چاری دلم جی دردت هر دم خمینه بالی فم کفر دوشکم زمینه سوجم اوکو من جی تحز کریه ما هر جی تحز دکه دل بخوینه وک مینه صوتی دل پروانه نینه لدنیای وک من دیوانه نینه همو مارو موری خودی حیلینن مین دیوانه را ویرانه نینه هزار دل بتالان گرتیه بریه هزاران جگر خوین کریه بریه هزار جار داخ دایه زیده تر هی نجمره ده زیده تر کریه من رأی دلبرا من بتکاره اگر نا او جیهان هر تجیاره ما چما تی مینه صوتی بحبینی وک من بلبل گلزارت هزاره هزاره. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بناوی خدای رحمان و رحیم. بله صلاة و سلام لسر پیغمبر ما محمد مصطفى به دما و بخیر تماشاوان هجا بینرین عزیز دیسا د برنامه سرنامه امن پیشبری وانا ما دیوان خود دیسا دانی به میوان خوانین قیمت ام دخوازن دریه دل وخن جوار ببن میوان دیسا جدر و جوهره جواره ساعتك خوش بوره ام درباس بکن میوانی ما ماموستا راستی ما محمد باران بخیر هاتن سرچاوه هاتنه وک هر جار از دبجم وک هون و سیدای ملا محمود اون معزوبانن بله دیساجی سر چاوه هاتن که جوزت هم نشکنن خدا جو راضی به برنامه بوریم بون میوانی ما دیسا اون میوانی ما مجوا حس کر مج هر چقدر گوند به اما دنگ بیشی ما مجوا الجمع خوش باش خود جو راضی سر چاوه هاتنه انت خوازن در باسی برنامه بن جبرگو وقتا ما كنا بسينورة ام ناخذ زيادة خبردانا وكيد در باس بكن مجارة مديسة هلبست باف طاهرة أوريانية حمدانية ما كان شارينيوي حتى ما فكرنا اما حفتا بوريج مديسة سيحب أزنا شاش بما فكرن بله ماشي ام بدو من ماموستا بله ماموس سيداد بيجا هم درد من هم درمان من جدوست هم وصلا من هم هجرانا من جدوست
اگر قصاب چرم من جی بدن که تدم وناقت جان من جدوست نقطة دانية أصلا أو رباعية أوليكو تدي هفته شوية مسر سكرين الويدري دوست يعني الورد دلال قوتو إجا أنا دوست بيجا يعني أو بمجازية رسول الله صلى الله عليه وسلم كو دعوة دلالة في دعوة أوه دلالة إسلامي أوه إيكو مشيار دكا أوه إيكو دعوة جمرة آنية أوه إيكو ريني شاني مدد أوه إيكو يعني تشتي ربي عالمي قانوني ربي عالمي كو تي سروي أوه ودلالة مبو وتدي سروي شعبي خو لي فكربو و دگو شونا پیته سر چاوه منه بله ایجا انا درد میجی درد جشته درمان جشته ایجا انا درد و درمان جی دیسا دوست زانه و يعني وصلتا خوشي و هجرانا خوشي ديسا دردي ويجي ديسا دوسته بله و تدي ديسا مجازية معنا اما بشكل كيكو نزي عقلي ما ببا ديسا هنكي صومت نشاني مدايا دوي اگر كو قصاب گوشت چرمي منو گوشته من هستيه مجهب بكه بله جاردن اوي روحي من جاني من بدوست رابع يعني جيوي ناقته او قاس محبت ومحبته خو او قاس خوشك آنية زمان آنية بما دايا زانين ديسا تدي هدف عينية مقصد عينية معنوياته يعني خويت على إنسان كشاندية الدنيا بوي مقصد شاندية يعني إنسان يعني صدق جوشت وجخين وجهستي تنينينه يعني اگر كو أفيا ملك جي إنسان را نتشون سجدي بله يعني إنسان أصلا جي چرم و جي گوشت و جي هستي خو ويداتره قيمته خو زانوه ويداتره يعني قيمة إنسان مروف نج گوشت و چرم و هستيه هگر واري بايا تفي إنسان تمام إنسان الجم خدا بقيمت بانا إجمالك بجورتر بانا وخويت على القرآن الكريم داجي بعثا أشرف المخلوقات كدك بعثا أسفل السافلين جيدك بله يعني وقت أجر تفنهبونا وأسفل السافلين تنبونا أين إنسان أين أو إنسان جي گوشت جي دامار جي خويني جي هستي چيدوه وأين دين جينينا عقلي ويجي هي خويت على ويجي دايك يك أشرف ويك أسفل فقط يك أشرف يك أسفل يعني يعني رب عالمي وقتی که انسان که چیکر و مادیاتی به شکلی دای تمامی فنه هفته دیک. انسانی که تدی خواهد علا نعمت و لرق عقل نداونه که او ایری مسئولیت او جیتنه ذاتن. اگر که عقل داوه که یعنی مادیات انسان یعنی فیزیکیا انسان تب عینیه. وقتی که انسان قیمت خوب زانه و انسانیتی خوب زانه و حیوانا جدا خو زانوه چونکی اگر که فیزیکی ام حساب بکن يعني حيوان جي تدي بخارني وبخارني احتياجي بهيه ويتشتكو خاريه وباوجه در احتياجي بهيه يعني وقتك انسان ام بينن في دركه ام حقارت الانسان çünkü رب عالمي اوان في عالم جبو خدمته انسان شكريه حيوانا جبو خدمته انسان شكريه دنيا جبو انسان شكريه و جمله کارج گوتیه ونجرا هرن سجده یعنی او سجده کو ام دیویژن عبادت نینه تدی آسایگی سجده حرمته یعنی انسان د عالی معنویات ده گرک ام لبنیرن او عالم مجی د عالی معنویات انسان دلین هرتنه او açık ki mazın tecekirne aslında. Jiberwena de safa eşrefte او dostaniya Xuda yani ser her tişti. بله يعني سر هر تشتي ذاتن قرتنا اجا نيزي عقل ما انينه يعني تدي مثلا خديجه رازي و اجا بكردي جياز كرنن يعني كو ام تشخص
غيرت بكن جي ام نزن او قص تصوير بكن يعني او محبتي وحسكرني وتسليميتي يعني تعمديتنا جبالك جي تعمديتنا دزانن تعما ويتشي ويتعمج مراد بيجين سانكي اب حديثك هي بيح حالي من حالي مين او كسك قد حالي عذاب داجي حالي قد تعالى نعمتك جربينا شكرتك چونك هم بلا هم مصيبات هم درد هم درمان يعني من درد ودرمان خد تعالى يعني ديسا درد من جيشتيه درمان مش تو درد جي بدي شكر اشترى درمان جي خوشتيه نكارمش كاسي يعني شاد بيجين بين يك وقت جديا خبره بديسا قهرة ديا خضرة باخد دابي باشلا ديا يعني أبيجي وسانة يعني تدرد داية درمان جيشتيه از الدريه تدخل قصب قوشته من زجاني ممكن قصب بلاء وبو بلاء ومصيبة نرسل ريع عرتينا او بلاء قوشته من زجاني من جيب كندي ساس خد سبيرمت يعني استقامته aslında yani istikamet ki ku ali maneviyat da ter xwarine van alima ne birçine yani em birçine ku vakti dibêjin em wê birçîbûna xwe hîs dikin yani wê temê girtine حقيقة كجبلا جشنوي تعمل زانن تصوير جيبكن زانن بين النازي عقل ما سومت تشناجي بيج عليك يجبر قلتي مرونا كتير وي اتموسفيري وي حالة وقت قلتي او تصوير دكن ودبيجن مرو شو تبيج يعني جو عليك مرو لي حيرت جدك كورنيك كورداي بيشيت بيترچهاج ايبرچيه يعني اوجي سنه يعني او مثلا معنويات ذاك زمان تصوفي دبين ساير سلوك يعني نجي اهل حال زوقاويش كاس نزانه الفرد حبك قدر تسليمات وقدر جي وحدة الوجود شي هي يعني قدر جي هي وحدة الوجود يعني بركورة فقط وقتك مرد خوينا مرد تيرد يعني مرد جي تيرد و مرد و يعني مرد چوا daha بري ويتشتي عقل نكربيه مثلا فردا مالكا ديام ده هم وصلا من هم هجرانا من جدوست يعني اشتي وحدة الوجود بيشطوا اصلي وحدة الوجود اشتا دورم بلي كاندنا مجتي دوركتنا مجتي يعني وحدة الوجود اشكار مروف سكنه براستي مثلا او دوربونا يعني شعب اكيد مرو تيجو مرو بيجي مرو نلاقي خدا عبادة عبودية خليفتية وعبديتية به او يا جاليك بحجرانه جاليك بدوركتنه جدابونه اما عبديتية حقيقي وعبادة قمرو تينا يعني دكا او شاغ او وصلت الدنيا بلكي وصلت حقي جي الاخرتيه مرو كارو مينه اما كي جودت او مثلا قلتي قصب شرمي من بدن ديك بتاعك مجازي برنامج بريوي بريوي نا دحب بريوي مثلا غربتك وفكر gerçekten حيران ما دبناجي كي جودت اما مثلا قصاب قلتي goşt beden çermiş beden dike قلتي قصاب مصيبات وبلانه يعني أدم طم يعني الجر قرعتها عاجزانة جيوه ده يعني تي أنجح بلا مصيبات تعدا مروف جحال دخه يكي قوتينا سرشي خوب وقو استقامت قو نزان به وناس أغلام به ريون داد که دبع عاصيل هم برخدا بلا يكي قوتي أو دوی آلية خرد به باورياوي تام به بخدا مجازي جي قو چخب بلا مصيبت بيجي مروش خدا ناقته مروش دعو دوزا خدا برناده ود حقيقته جي قوتي كيري قصاب لسر جاني مروف جرم مروف جي بدن بكجي ديسا مروف جي خدا برناده كي ديروكا اسلاميت ده قوتي شهيدين يكم وكا ياسر وكا سمية قوتي ومباتنا پرچكرن وكا ديسا ديروكا اسلاميت اصحاب خدود واناتي قوتي دا اگر ده حتنا شوتادن اشکنجه حتنا الوان کرن بله ديسا جي دفج دوزا خدا برندانه وكيف كان امهرنا وكو قال وهي زي بيشتي نابرك حق بدون ما مسا وكيف كان امهرنا نابرك بلي نابرك بلي خوازم
قلت نبدأ ما كي جودة بلا قيمة كلامك كدي سبتشي مرة ما كدي اللي قدركم ذي كلام جي قد بيجن فيلوزوف كردية كمين كلام عبدالي زيني كي بله لسر شر تارخان بقي قلني وشاه عجم قلتيه هما بسد 120 سال أمري هي أمري كلام بيش كلام قدرك واي واخ دلولو 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 دراب النخنز برين دارم برايو اخ ليلي دايو ربنا سبي شركي المقوم يلقلن يجكل عدل مرا شركي تقاس ساري خدا تخرابك قالك لما تشيب الخوفانا قلن يتقاسي بداري نيقار على دست باب ززيك كي جميل شيراز ولا تجير زان ما اجبر بيجا قلو سركشا سري الكاري باري مديج سوا خدا دا چبي كيل بردر باب ززيك كي جميل زار زار جميل بسيدن قاد كره غازي گوليل ززي ربني هر بيجا تارخان بگي بي باب ورجبو چبي كارو خيو پيرا ور راي اسكر شايع جم گران اسكر اتهند كي يقين الدنيا في نكاره لولو که کوبل که رب عالم الدوران دنیا لك كسر خرابنين قالك زور زحمته تير باش الفيشي دست تارخان بگيدا سلام دال ميدان بزه زود زار زاري آخ دلولو 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 دراب النخنز برين دارم براوي آخ ليلي دايو ربنا سبي شركي لما قوم يلقلن يجي كل هدر امرا بيجا قلو لسيقراي خدا تخرابك قالك لما تشيب القلن يبيجا قلو لسيقراي تبنغا تارخاني براجي بارا خدا دل سر چوكي دچر سفناني چراي تارخان بگه بسیدن قاد کره غازی گولولو احمد ولو برا لولو که کو تو چه بچه لخینه میر بمیر بسکنه پر کنانی جیر برنده شر دوی وار شر خلقه بو یقیم بکی جسبا خوده دا شر وی گاوری هاتی سر ملی مهر دو برا لولو آخ دلولو دلولو دلابلی خزبرین دارم برایی آخ زید کره غازی گولیل جمیل ربنی بیجه گلو بابی مکلام رانه تارخان بگراب رانه بجحب سال یا خدا فدکاری بر کردانه اجی ترا سون بخون بسون دا قرآنی ترسا که متونشت عسکر شای عجم از چه بکم خود خراب که شر خوب خطیه بشبه قاسبه رب پیش یا مکتن 1000 پیس مالکو ما جلال یایه آخ دلولو 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 درابلنی خمیر پنچو برایو آخ كلام كبنا تارخان بق او سركي اشيرا حيدرايا عبدالله زين كد سرايا ويداجي كلام قوتيه والشيخ سليهنا يجا شري وي شاي عجم شركرنا كلامك سياسي جنينه شركرنا يجا شاي عجم ديسا قومك كرد در خستیه پیشبری و سبب تکچون خود وی شریدات بین. انشالله پشت نوبریم هن نوبریم که پشت نوبریم کار چنگارگار بسازد. انشالله. بله تماشاگران عزیز پشت نوبر کردی سامن پیشبری ورم.